بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لبوتي عزة تربيفلون أرغمنا كرمتوا ميولي دوستا كي بركات تربيجين با مسره آده بركات رمضان مس الله سبحانه وتعالى إمسرغا رود هيفون فرض كربي الله سبحانه وتعالى إمسرغا كيرت قرآن باوالغون إتك غتكون e barakat trikan emahuga eba ituruwegen ebade komekas Allah subhanahu wa ta'ala anhenunna sha firihenunna ramadan mahuge rodahifu fardu kurevi kuladana wegen wa miha e ramadan mahuge rodatan hifa furihama kuran ebajehe egotum algomenna kurimatum mienna barakat ramadan mas awumge kurin algomen visnalan ebajehe faatu wedi ramadan mahuge evves roden algomen nuhifa du kuraifa veto awgun menge bali halat dimavegen ves not awgun menge dature kuren jehun sabum vies not enum ves evves halat dimavegen awgumenna rode vetti fawanama awahan awgun men avasarwan vi awgun men e rodatan hifuma sabaki Allah subhanahu wa ta'ala e ramadan moge rodatan hifum wani fardge gotuga komme mihaka ves lavwafa ehvema handannetigen ves not enum ves evves halat dimavegen ves ramadan moge roden algun men du kollumaki evves muslimaka huddavegen wa kamenno lobote izzet terbe fulun barakat ramadan mas algumenna baddalwan wara kuru muddataka vegenda eruga algun men ebajehe war bodan handanuga bahattan ramadan moge duwastan hew gotuga beenu hifmattaka migotun algumenna ramadan ma tayyaru mattaka algumna kure vidan emme muhimu ekkamaki ei faatu wedi ramadan moge roden algumenna vetti fawakam gawanama algumenna nuhifi wakam gawanama e roda hifuman awas vegatuma adihama hemme me ramadan ma gule dini hukumtan algumen ungeni daskurma kiwes ramadan ma tayyaru mattaka algumenna kure vidane waram muhimu kame em algonde dua ki Allah subhanahu wa ta'ala algun emmenna algumenna kurimatuwa meule barakat ramadan ma ki mi faada huri e dostoge beenun hewgotuge hifefada ramadan mahige gotuga Allah subhanahu wa ta'ala e ramadan mas levun shukriya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh